hii Januari tunafanya national vaccination ya ng'ombe zetu zote, ng'ombe milioni 22 na mbuzi na kondoo milioni 50. Ndumiriri no ya President William Ruto itumurite ndereti hiyo gatagati-ini ka muingi wa bururi ciuria-ini iria ithiururukeirie wagiriru wa njanjo iria irorete kuheo mahiu kuma mwambiririo wa mwaka tukite, ndeto iria kinyeire arimi tang'ano cia marimu. Twacanjaga ng'ombe ciaciaragwo murimu wa ngothi na murimu wa foot and mouth. Nifuranyitana no murimu ucio wa kugathi ng'ombe ni irathuria cicanjwo njanjo iyo ni njira imwe ya gutuninira ng'ombe. No riu uyu turerirwo so far tutire turamenya iroka gucanjwo ki tondu ng'ombe itikire ndwaru. Tongoria nao makiuga matiamenyithirio gitumi gia gutuma mahiu makorwo magithecwo njanjo ici, magikwira ria ya gukorwo ritari ikinya riega amu matimenyithitio na kinyi ciegie njanjo eno. Cianjiririe na acio abunge na mawaziri tuone ng'ombe ciao ni cirathecwo na tugathie tukahakikisha tukona atiri ino ni cindano ni yatheca na timai. Tuona uguo ni tugwitikira kwira cucu witu ni ngumwira athecithie ngunu itu, ni ngwitikira nake mama witu athecithie findu. Inaweza fanywa vaccination alafu upate productivity yao mifugo inaenda chini, ama inaweza kaa muda mrefu iwe ikipandwa na ndume iwezi ikaconceive. Tunaogopa vitu kama hizo. Tulikuwa tutubarane na ng'ombe citu tuzane sinacio kuma hile twahairwo migunda ino 1964 ono muthi tusigira kuongerera ng'ombe citu mirimu ingi gukirere turete nacio. Ndeto ino yukite riri minista wa urimi Andrew Karaja athorimite iganda kuria njanjo ici irathondekerwo niguo gukinyaniria mutaratara uyu hatari na kihingisha. Maofisa ma veterinary mambe moke field mathomithia andu micamanio no toguka makauga turenda gutheca to ringi na ringi ni twiciragia ni ndawa iria irenda ku expire igoke kanengerwo ng'ombe. As a farmer nashughulikia ng'ombe yangu, mbuzi yangu kwa ile vaccine ambayo ni ya manufaa, lakini biashara nyingine geni ambayo inaletwa ya uharibifu eti ng'ombe wananyamba, hii ni uharibifu na tunakemea. Tano yukite riri ya Kenya moritio ukanathecithia mahiu mao njanjo ici kwanjiriria mweri ukite wa Januari. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ritwa rĩakwa nĩ Ikua Wamboci.